byiza kubakurikira amakuru yacu uyu munsi. Twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye. Ngiye kuyabagezaho ndi Mugabo Jeannette. Tariki 17 z'ukwa 9 ni umunsi ngarukamwaka wahariwe kwita ku murwayi, cyane cyane hibandwa ku burenganzira bw'umurwayi. Uyu munsi washyizweho kuva mu mwaka wa 2019. Insanganyamatsiko y'umwaka iragira iti gupima indwara kubw'inyungu z'umurwayi. Mu ntera igira iti bikore neza, bikore mu mutekano. Mugenzi wacu Teta Denise mu ishami ry'amategeko atugezaho ingingo z'ingenzi riri mu itegeko ry'uburenganzira bw'umurwayi. Uburenganzira bw'umurwayi buteganya mu itegeko rigena ubwishingizi ku mwuga w'ubuvuzi kabikuye muri izi ngingo enye. Uburenganzira ku makuru. Umurwayi agenewe amakuru ku buzima bwe, ku buvuzi ari guhabwa, hakajyamo uburenganzira bwo kwemera hamwe afata ibyemezo bishingiye ku makuru yuzuye. Afite n'uburenganzira kugirirwa ibanga no kutavogerwa, buryo bibereye mu buvuzi bwe, imiti yahabwe n'ibyemezo byafashwe bihabwe ibanga kandi bikorerwa mu bwihisho. Akagira n'uburenganzira bwo yatanga ikirego mu gihe bitagenze neza, ira mu bitaro yafashijwemo cyangwa no mu rukiko gusaba indishyi no kubona ubutabera. Murakoze. Abagabo nabo bashobora gufata icyemezo cyo kuboneza urubyaro binyuze mu kwifungisha burundu, aribyo bita vasectomy. Gusa abagabo ndetse n'abagore ubwabo barabitinya bavuga ko umugabo ahita atakaza ubushobozi bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Muganga Butera Alphonse aratumara impungenge. Arasohora cyane ko ubushake bubari bwa bundi, imisemburo ituma agira ubushake ibigikorwa n'utwo dusabo tw'intangatwe igakorwa no mu bindi bice by'umubiri, ariko amasohoro araza. Haba hafunzwe gusa utuyoboro tw'intanga ari two bita canal deferent. Vasectomy nubwo irinda gutera inda, ariko ntabwo ikurinda kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Niyo mpamvu igihe cyose ugiye gukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu utizeye, wibuke gukoresha agakingirizo. Amakuru yacu tugiye kuyasoreza ku nkuru ivuga ku bundi buryo bwo kuboneza urubyaro, cyane cyane twibanda ku gakingirizo. Agakingirizo kagira uruhare runini mu buzima bw'imyororokere, aho karinda gutwara inda zitateganyijwe ndetse kakarinda n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Gusa ni ngombwa cyane kumenya uko gakoreshwa kandi neza. Mugenzi wacu Ange Mutoni agiye kubitwereka. Mu kwezi kwa 9 ku itariki 26 ni umunsi wahariwe kwizihiza uburyo bwo kwirinda gusama. Mu buryo bwizewe kandi bukoreshwa na benshi ni uburyo bwo kwirinda gusama ukoresha agakingirizo. Ese wagakoresha gute? Ngiye kubereka uburyo ushobora gukoresha agakingirizo ukirinda gusama ariko ukirinda n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Agakingirizo kawe iyo ugafite ubanza kumva nimba karimo umwuka. Nyuma yaho ukareba itariki kakoreweho ndetse n'itariki kagomba gutakarizaho ubuziranenge. Ako mfite kagomba gutakaza ubuziranenge ku itariki mu kwezi kwa 12 muri 2027. Mwumva ko kakiri mu gihe cyo kuba kakoreshwa nta kibazo kirimo. Hanyuma agakingirizo kagira impande ebyiri, uruhande ruriho utwinyo ndetse n'uruhande rutariho utwinyo. Usa nk'ukegeza ku ruhande kugira ngo utaza kugaca mu gihe urimo urakata, ugakatira kuri rwa ruhande ruriho utwinyo. Hanyuma ukaba wakazamura ugafata uruhande agatwe gasa nkaho karimo gahita kagaragara. Iyo ufashe agakingirizo kawe tubibona kagatwe kari hano niko kaza kujyamo amasohoro. Icyo gihe rero uragafata kugira ngo kataza gucika mu gihe muri gukora imibonano mpuzabitsina iyo utagafashe cyangwa se wambitse igitsina utagafashe ka kanya. Uko rero ukambika igitsina cyafashe umurego ukageza hasi ku ntango y'igitsina, mugakora imibonano mpuzabitsina. Hanyuma isoje kuba wakora imibonano mpuzabitsina urongera ugafata ahandi nanone, hanyuma ukakambura ukakazinga ukagafunga kugira ngo amasohoro wenda ataza kuba yatakara hasi, ukongera ukakajugunya. Ushobora kukajugunya muri puberi cyangwa se ahagenewe kujugunya imyanda, cyangwa se mu bantu bafite imisarani y'imyobo miremire ukaba ariho wakajugunya. Agakingirizo gakoreshwa inshuro imwe gusa, ntago gakoreshwa inshuro nyinshi. Twumva ko hari abashobora kuba bakamesa bakagakoresha bwa kabiri, ariko agakingirizo kugira ngo kabe kizeye ko gakora akazi neza gakoreshwa inshuro imwe gusa. Ni nadasoje amakuru yacu uyu munsi. Mwakoze cyane kudukurikira, mugire ibihe byiza. Nge mwari kumwe ndi Mugabo Jeannette.